Ngashi phongkiba tungan Manipuri siphongsingdagi maruoibi ipausing miyamna thamjagi ahanbada social media dagi lokhosaba paungkatang hana thamjagi Leibak thiba Khoupum gi bus accident da Leikhidraba singi ngasi mangani Leihul pangthokli haba social media gi saktamdagi lokhosaba photo sing miyamna thamjagi aduga makasa tharak poina topa maruoibi ipausing miyamna thamjagi miyam leifomiyeng tamina saina channel sigi mekedigi myangi famda thamjari G20 Summit pangthoknabagidamag Delhi-da leiba sakniba lising amarom mafam hongdokre hairi mathang chahigi September thar G20 Summit pangthokadoriba sigi yenglaga January thar Delhi gi Kashmiri Gate ISBT marak nakna leiriba Hanu Mandir area da leiriba sakniba lising amarom mafam hongdokre haina official report ki matungina phongkli city ki government na phongdokhibada Delhi gi urban shelter improvement board DUSIB bu Hanuman Mandir area da leiriba sakniba sing adu hongtoknabagi mafam khangankre DUSIB gi chief engineer gi lising makhada semba member mari gi committee na government gi agency singa coordinate tawraga night shelter da beggar sing si hongtoknabagi thorang sathari yum sagai samadi school sunumita satakhiba survey adu miyoi lising amarom henbadi masak khangdokpungamkre hainasu DUSIB ki official sing na phungtukli sakniba sing adu January thagi ahanba sayol night shelter da ship tawragani amasum differently able beggar sing na institutional care facility da puragani adu angang singi oina child welfare committee of women's amadi child development department da puragani non government organization NGO singna mayumakai leijadaba miyam gi yaifana thabak tawriba singnadi thawong adu akan momongna yaning da phungtokre English singani taragani pan Delhi High Court ki order paladuna beggar singadu hongdokpigi wafam da yaning da bolibani English singani taraga mari gi August ki tang nipanda Delhi High Court na Bombay Prevention of Begging Act 1959 gi provision adu kakta kibaga loinana beggar singbu yumda phajenduna thambigi mayokta khongjang sanction kibani Hanuman Mandir area digi beggar sing laukthokpa madi night shelter da phajinduna thambagi order adu High Court ki judgment thugaibani madu sana bayaru hairi amasumara sida DUSIB ki official singna hairibana mayum makai leijadraba miyoi singasi ningtham thagi inglaba matam asida lambi nakal tumduna leiraga sana thanabagi posai sing niri amasum government na makhoi sing adu center amadi sana thanaba chinjak piba pami masi positive oiba khongthang oigani Delhi gi Pragati Maidan mapamasi G20 leader summit ki maruiba benu ama oiribani mathang gi September gi mapanda gi tara phawbada G20 gi summit asi pangthokadoribani India na G20 gi president gi phamasi December tang amadi gi paiba hokrabani hairenisu pausna makatana phongdorakli atopa pau khara namu Sikkim gi accident da Leikhidraba Indian Army gi mafam ikai kumna butkre North Sikkim gi Zemar thoki accident da Leikhidraba Indian Army gi personal taraga tarukpu West Bengal gi Bagadogra da lebe airport pangdokpa ceremony amad ikai kumna butkre North Sikkim gi Zemar thoki accident adu officer ohum yauna Indian Army gi personal taraga taruk Leikhidrabani ngasi numiyung minute kuntraga taruk taba matamda Bagadogra airport Leikhidraba Indian Army gi asibak sangsing adu laisu katuna ikai kumna kibaga loinana gun salute pikhi Thauramadu Sikkim gi Governor Ganga Prasad, Chief Minister Prem Singh Tamang, Indian Army amadi Indian Air Force ki official sing yauna Leikhidraba Jawan singi mafamda ikai khumnabu utkhi hansu pausna makhatana phongdorakli makasa tarakpoina topa paumana telecom minister na maram sachingna senior officer tara mafam lakhokre haidi Thabak tau natragana tokro haiba masum corruption tauba amata yaroi haiba maki khongjang makasa duna telecom minister Ashwini Vaishnaw joint secretary ama yauna senior DOT officer taragidamak force retirement ayaba piri haina ngasi official dikhuna mana phongdokre Department of Telecom da CCS Pensions Rule 1972 gi pension rule gi makhada section 56J gi makhada employees in force retirement pivida masina hanmani maram sata singnaba masum corruption gi dama government ki zero tolerance ki dama telecom minister duna senior DOT official taragi force retirement pikre tara adugi manungna mapanna director level ni amana joint secretary reng ni
ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯒꯨꯗ ꯒꯣꯚꯔꯅꯦꯟꯁ ꯗꯦ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯅꯤ BSNLꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯅ ꯂꯨꯄꯥ ꯀꯔꯣꯔ ꯂꯥꯛ 1.64ꯒꯤ ꯄꯦꯀꯦꯖ ꯑꯃ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯔꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯕꯦꯁꯅꯣꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝꯗ ꯇꯨꯝꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯕ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯁꯦꯛꯇꯔ इंटरप्राइज अदुगी सीनियर ऑफिशियल अमा सेप्टेम्बर सर्विस तगी वॉलंटरी रिटायरमेंट पिखि रेलवे पोर्टफोलियो सुपाइरिबा अश्विनी वैष्णोना रेलवे डिपार्टमेंट सेक्रेटरी थाकी ऑफिसर अमा अमसुम स्पेशल सेक्रेटरी थाकी ऑफिसर अनि याउना ऑफिशियल निफु रोम गिदमक मखोइगी नन परफॉर्मेंस अमसुम मरमसद सिंगनबगिदमक फोर्स रिटायरमेंट पिखरे हाइना पाउसना मखाताना फोंदोरकली मखासा थरक पोइना मसुम लुशला पोइना तो पावमना छत्तीसगढ़ लेंगाना बिल्डिंग साबद संथीदगी साब मसु पाक्सन सिजनबा उखरे तोमथिन ओइबा मसुम इको फ्रेंडली ओइबा थवंग अमदा छत्तीसगढ़ लेंगाना स्टेट असिगी लेंगा क्योइबा ऑफिस अमदी अतै बिल्डिंग कया मरुम साबद संथीदगी सुंगबा ऑर्गेनिक ओइबा मसु सिजनबा होखरे हाइना लेंगा की ऑफिशियल अमना ngasi फोंदोखरे युमदा सा उसेक सिंग लैनबा मकोन सेम साबदा रायपुर अमसुम कनकर एरिया सिंगदा संथीना सेम साबा मसु सिंग फगलांगदा तैदुना मसक फजाहननबा थौरांग तोखरे स्टेट लेंगा की ओइना पेखलिबा सुरजी गांव योजना की सरवा मोइना हौखिबा सही अनिगी ममांगदगी हौना गोदान नाइस योजना हाइरिबा फ्लैगशिप स्कीम असी हौदोखिबने मसिगी मखार सासन योगनबा संगोल लिसिंग निपान हेन लेगाना साखरबने मफम सिंग अदुर सासन योगलिबा मियोइ सिंगबु संथी संजुंग सिंग योक्सिनदुना थमली हार ओंथोकनबा संथी संजुंग अदु केजी द लुपा अनिदा मियाम द फंगनबने हाइरि सैसिगी अंगनब सरुक संथीदगी सुंगबा मसुसिंग सेम सानबगी मतंगदा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तौननबा खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन KBHIC अमसुम छत्तीसगढ़ लेंगानी के मरक्त मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU अमा साइन तौनखिबनि अतोपा नकल अमरोमदना कमीशन असिदा बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की मरक्त संथी संयुंगदगी मई पुथोनबा थौरांगना मतेंग पांगनबा मसुम अतै टेक्निकल वेब सपोर्ट पीननबा मेमोरेंडम अमसु साइन तौनखिबनि छत्तीसगढ़ की तुंगांब डिस्ट्रिक्ट खुदिमक्ता मथंग सहीगी जनवरी थागी अरोइबा मतम फावगी मनुंगदा यामद्रबदा संथीदगी सुंगबा मसु सेम साबगी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 100 हेना थम्बा ngamlagane हेनसु पीयूष गोयल न फोंदोखि छत्तीसगढ़ की तुंगान सासन थमलिबा लेंगा की संगोल अहुमदा संथीदगी सेम साब इलेक्ट्रिसिटी प्लान अहुम पुथोकपा ngamlagane हाइरिबा प्लान अहुम सिगी मनुंगदा अमना बेमेतारादा लैबनी अनिसुबा इलेक्ट्रिसिटी प्लान अदुना डाक एरिया अरोइबा प्लान अदुदा रायपुर डिस्ट्रिक्ट थमगनी हाइना फोंदोखि चीफ मिनिस्टर बोपेस गाबेल की पाउताक मतुइन स्टेट असिगी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सिंग अमसुम तुंगान चीफ एक्जिक्यूटिव सिंगदा संथीदगी सेम साबा मसु सांबगी यूनिट सिंग अथुबा मतमदा लिंखनबसु खंगन खेनसु पाउसन मखाताना फोंदोरकली अदो हौजिकुनदि म्याम पाउसु मतंग से लुसिनजगे अमसु मारु इ पाउसु म्याम पुना ngai मिनेसन चैनल सिगी मेकेदिगी म्यांगी फमदा थमजरी।